Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silin Sang Puya Chief Minister Puzoram Thangale National Commission for Women Member Piso So Saiza Chuan Vein Khan Mizoram Mechedin Hunchoi Sana Turak Malak Thinate and Soidun School Education Minister Pulal Chanda Maralte Chuan Ramle Namsiam Chan Atan Zirna Chan Harsuthil Poimo Berani Ati Vein Khan National Press Day New Delhi Manani Lok Sabha Speaker Om Birla Chuan Vein Chahnu Khan Parliament Thasik Thut Khom Thotran Yatran Turchung Changa Partin Ayo Inmu Khoma Ko National Commission for Women Member Piso So Saiza Chuan Vein Khan Chief Minister Puzoram Thanga Chu Pisa Muin Mizoram Mechedin Hunchoi Sana Turak Malak Thinate and Soidun Piso So Saiza Hi National Commission for Women Ayo in Mizoram Le Abik Takin Aspirational District Mamit Sunga Mechedin Hunzir Chianga Lokalani A Chief Minister Hena Hian Mami District Ti Mason Tura Malak Netsu Fok Omati Thu Shila Malak Belzel Thena Tura School of Excellence Dinte Working Women Hostel CMT Chati Thu Soim NWC Kaltanga Awareness Program Le Research Board Sa Thei Thu Soiboka Ram in Rel Bolna Meisia Tetel Ve Chungchang Le Police Lama Meisia Tamjok Anu Thei Adu Thu Soibok Chief Minister Nen Hian Handloom Choisan Poi Mona Tele Entrepreneurship Kaltanga Mechedin Mun Chalozok Omte Khaikan Poimo Ziate Han Soidun Bok Ani Mizoram State Commission for Women Chairperson Pila Lom Chungile Member Professor Lene Zawiten P Soiso Saiza Hi Antroi Om Ani Kaladan Multimodal Transit Transport Project Noya Longkaya Changa Chim Thang Lam Hoya Myanmar Ram Po Tura Kong PCL Meka Lei Pariat Do Turarwa Mana Lei Paruk Do Na Tho Mekani He Kong Pui Kilometer Somret Pasiret Huya Lei Paruk Do Mek Zinga Lung Hau Ka Bridge Te Chu Zasom Ko Panga Zo Toni In Khoro Bridge Mongbu Bridge Le Boglok Bridge Te Chu Zasom Ko Tho Zo Toni A Ngeng Pui Bridge Chu Zasom Nga Pali Tho Zo Toni In Zo Chate Bridge Chu Zasom Ni Panga Zo Toni Leidang Pani Do Turarwa Man Tuna Na La Tran Lo Zo Cha Bridge Chu Bridge Design IIT Gahotin Alapom Fellow Wangin Na Hi Tho Mai The Alin Lova Leidang Ruankhum Bridge Chu Adona Tur Mun son tret angai wangim lein khana tur leilung en fi me kani multimodal kongpui tiachet lar hi kum sangni somatanga le tan ni in rohman lok ang chuan kum thar sangni somni mars thazo fel tur ti ni im tundin muna na tho tur pum pu atanga chutin za somret pali chuang tho zo ani to ani tukin dar kovel khan national highway za pariat dap chho khobula dap chho lui leido lai me karot tun khom tlu chuan na thok tu mi pahnia del hlum He mi pani te hi kripa kanti kumsom pariat mar paranot Mizoram mi le diparoi kumsom thum pathum kadichera asamami te ania anrong te hi ropui chi PHC a postmortem anin huwa an kholama thon ho anni W le do na hi Gayatri project te thoni in le in khana tura ban RCC an chhun tur rot antun khom tluina del ani Home Minister Pulal Cham Lenan Youth Vikas Society YVS Pre-recruitment training kharna Aizol Brigade Field Ahman Puya Mizo Trilai Sipaya Trantuma Inboise na training chuak te hi recruitment atan an admit ka tur lanin training chunga sport an neya ti thate medal hlan bok Pulal Cham le chon training zongjong te du sakna hlana YVS anga midang te ta na inseng so thin te hingai san om berani atia YVS in mitam tak anu tran puya chung ko tam tak ezonna aloko mu chu chuanamati thu soim training chuak hlotlena changtu te point Midang te tran puina ril ru puzel turina cha ani Youth Vikas Society hi sangni som khat khan din ni im kumtinin mizo thalai sipaya tangdu te tan training an bo sai thina YVS noya training chuak sipai ling hi mi za thum chuangnam to a kumin hian training mun ni Brigade Field le New Capital Complex ate nei ni in voina kharta khi bet som pasari na anni School Education Minister Pulal Chanda Maralte chuan ramle namsiam thana tan jirna than har chu thilpoi mo berani ati Voina Marymount School Golden Jubilee lomna man puina hethu hi soin Pulal Chanda ma chuan khotlanga zirna in din hun poimo achananga ya zirna in atum kong engkima mason ti chu ataka lo thenzel theinan thiamna le zonun moi aya upazale tlomoina te vongnung zel chungin kepen ni se ati Minister Chuan Marymount School in kumsom ngatlinga Golden Jubilee lomna zirla le zirti te imbo seina thatzia muim fakumati thuasoya Bethany Sister 10 kumsang ka samruk pakwa Marymount School Laudina Ramta na fadu tak an hring chu lom omati thule education siam thana konga theitop chu zel tule an school motto love one another chu vongnunga
fa du tamzok hring chok zel torin du sakna hlanani Voin Marymount School Golden Jubilee lomna hian Most Reverend Stephen Rotlonga DD Aizol Bishop te Bethany Sister Superior General Sister Rose Shalin le Bethany Sisters Provincial Superior Sister Joy Tepo Antela Marymount School hi kumsang ka somruk pakwa khan Bethany Educational Society Mangalore ten dinin bulantrana atira hian zirlai somthuman oma tuna hian zirlai sangkha jasari le zirti tu somnga anum mek ani North East Zone Cultural Center NEZCC Dimapur le Art and Culture Department Trangko Board say Discover North East Mizoram Chanimin Khan Sai 12 Playground na akharani akhana in khom hi Art and Culture Minister Puala Zilan han puya Mizo nun ze moi le chin dan chang humal konga Art and Culture Department le NEZCC te Trangko pin program an hoi hotin thu soya heng program te hi aizola hoi hotani do ber awangin district dang atang chuan atui tak tan po chim har de uthina chu tiang ani mek laya he Discover North East program tumrukna Sai Tual District Home chunga manani hi alomom hleni ati Minister chuan India chu khovel huwa puwa namsang tong sang le culture sang in chopol tamna ber polani ti soim khovel masona le changkan awangin namsang ten anzia rang len kalphungte an hlo chho mek zel chu sarkar le puipoin angai mo hleya India rama cheng namsang te culture hlutak le ro pui takte wongnung turin thapui thoin sum tam tak sengin ma la chho meka nambil culture de chu hum halpi lama namdang te nena inpona le thohuna tha kan neya minte pum khatu ani thenan program sang duangin ma la mekani ati hun man pui tu dang NEZCC director Pujitul Senowal point hu soin central sarkarin India rama namsang zirang le namla moi tak te hum hal tur le choi kang turin cultural center pasari India ram hun sang adina NEZCC hi chutiang culture center pakhat nin na thok mekani ati Discover North East Mizoram sang ni som pakwa hi ni som pathum khan tual bunga le ni som pali khan mol phenga te nei ni in atop na chu nimin khan sai tuala nei ni a he program a hian Madhya Pradesh atangin karma lam le barai lam te Meghalaya atangin joint te namlam shat pliang lam te Manipur atangin tangkhul namlam kharing kharak peishak lam te le Mizoram atangin chonglai zon chero le zodin chero te entir ani Animal Husbandry and Veterinary Minister Dr. K. Bates for Rural Animal Slaughterhouse Molpui Michu Nimin Khana Tloa Slaughterhouse Ti Changklun Nana Malak Sunzom Dan Tur Thoktu Te Asoi Pui Dr. K. Bates for Aizol to Khopui Changme Kani Angin Mipui Ei Tur Sathiang Lim Mamona Asanzel Thosoya Slaughterhouse Arantal Te Alotam Chozela Wangin Slaughterhouse Atanga Bolho Chuakpo Apun Belzela Hemi Wang Hian Khotlang Tana Harsana Aumlo Nan Bolho Song Bola Changklung Zong Ai Atul Thusoin Rural Slaughterhouse Mol Pui Ram Sunga Khotlang Ta Noksaklava Rantal Tur Thun Khom na Mun Ro Mani Tur Thu Soi Bokani Selem Veng Local Council Member the point Hehuna Hian Slaughterhouse Atanga Bolho Chuak Te Chu Khotlang Tan Harsana Athen Lo Nan Hazoka Song Bolni Sendu Thun Thlen Bokani Nikum April Tha Atanga Kumin Mars Thleng Khan Rural Slaughterhouse Hian Ran Sang Series Sir Somthum Talani a Kumin April Tha Atanga October Tha Khleng Khan Ran Sangli Som Siri Pasri Tal Ani To Bokani Rural Animal Slaughterhouse Mol Pui hi Niriat April Sangni Som Pathum Khan Honani a Cheng no Zali Som Pani Singthum Sang Ruk Senga Sakni in Khata Vok Zale Bong Za Khol Manga Tal Thei Tura Ro Manani a Veterinary Officer Patni le Thoktu Dang Parukten en Kolin Heng Rantal Tur Te hi Antrisal Endik Nuwa Chau Tal Thin Anni Chanchin Thari All India Radio Aizol Tanga Puanani Voin Khan National Press Day New Delhi Manani a Hunman Puitu Vice President M. Venkaiah Naidu Chuan Media Man Sol Tung Chang Angai Poimo Thusoya Tunai Khovela Chuan Sumdong le Political Party ten Anmani Pualin Chanchin Bu le Channel te An Nation Vekto Ti Soya Heng te Mang Hian Anmani Ham Thana Tur Zong Chau Wartaka Ti Chuakim Chanchin Thar Thedar Tu Te Flutna Anti Niam Mekani Ati Bok Tu Soi Tu Dang Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar Chuan Sum Choya Chanchin Thar in Chuasak Ain Thu Thang Diglo Chu Chu Apoi Zok Ti Soya He hi Omzani Taka Ti Re Mangai Ti a Chanchin Bumi te Zele na chu mi pui ro rel nain achom hlutak ania sarkar point Chanchin Bumi te Zele na fam kim nei ti ra tiamani atibok Voinin Khoma Hen Vice President M. Venkaiah Naidu chuan National Awards in Excellence in Journalism 2019 asem bokani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan Voin Chanu Khan Parliament hasik thut khom tho tan nia tan tur chungchanga party tin ayo in mo khoma kawa he huna hian Pobirla chuan political party tin te chu House Rural Tlong taka ni ani thena tura tho hu puya so mani Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu point naktu ka rural na insang zoka party shroi tu te akom don boka
Parliament thasik thut khom hi tun tho tran nia tanga thale December ni som pathum thleng nei ani ang chanchin thar serti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangale National Commission for Women member P so sai za chon Vein Khan Mizorama mei chedin hun choi sana tura malak theina te an soidun School Education Minister Pulal Chandamaral te chuan ramle namsiam thana tan zirna than har chu thil poimo berani ati Vein Khan National Press Day New Delhi manani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan Vein Chahnu Khan Parliament thasik thut khom tho tran ya tran tur chung changa party tin ayu in mu khom a ko chuti zong chanchin thar kan pon thei chu ani e